Arubano arurwetagwo maheni tithire ngamuragia kai Djibouti nayo ri yathamire Mombatha tondu murione na ndatigire ndi wanjira wathie Djibouti watumwo ki job. Yes asoka ndaigua andu mayananagia muno andu mayananagia muno waikaria mundu thi ugamwira riu weekend ino roka I'll not be around. I won't be around ndiratumwo ndatumiro munene wakwa ranjiri ni nguthie kumurugamirira ndirathie kumurugamirira kuria gwitagwo kiria Djibouti. Yes nikuo ndirathie kwina coffee fair iku na ndirathie wiki ngima. Yes okoya muthoni mwaiguruka maini Mombatha no kamwira kindu kia mbere thimu ndikone hutetie thimu handu ati ni service muhuraga kana ati bizora hura mugaikuruka Mombatha riu nakuo kwa mutino ri wi Mombatha oro iyo ri hakagia mundu weka atia wakuona wakumenya yes anakujua yana no akugeithia na ukugeithia kata kwerwo atia gutire na uru kayo nawe wi guku ndabira guka kidogo no njukite kiwira kidogo thiko igire ithatu uguo njoke mande yakoya thimu akaurira riatha izaci ona mundu twinake guku no muthe ni mundu twinake guku ni muthe niwe twinake wahaira muthuri ungi kana uria wakwate ucio waku niwe twinake ona in fact twakorwo twatigana nake wero ni he mundu wakwira mauma nake kana niwe wamuona kai atiriri mundu ngigeithietie nginya na guoko ri no kinjuria uhoro wake wewe urauga wi kwi Djibouti kana wi Mombatha kana kwirite Djibouti mutha nie ona nguire ndiramubange ndagitigireire ndathie na ndatwahagana atia thie wira Djibouti Djibouti e Mombatha riu Djibouti we tia komaka Djibouti e Mombatha na sorry muno kone ndaiti sorry diko ziragio ngo niko kuhana akogo ni wage kwirete ri sorry muno agere Djibouti nani na mwahe wakwa na ndikiragia ndeto ati aragwirite ku aranjirite atumwo wira Djibouti ni kuari athi akarugamirira ni kuari riu ni kuari ni kuo twacemania Djibouti the next day akakurira thimu akakuria mnaendelea jina job akikoni aria atumia aria makiria ugi wega edi akwamba akikuria mnaendelea ni urakinyire kamwe ni ndirakinyire ona ni ngugwita ndi turatonya mucemanio reke ndonya mucemanio kwaririe uguthira maybe after how long no reke tuge kindu ta 2 hours sa ni gugeterera thimu kwaria nawe tukwaria Djibouti e Mombatha tumia utire mutumia ungikuria atia ngaki ni thimu yabe hello atire ndera gukuria atiriri ithe wa Kimu ndera gukuria atiriri by the way at your age by the way mundu wa kuhenania niki riu ambiririe inegene niki uranegena na atiriri tajira atiriri mucemanio riku ni mucemanio riku rega tu mucemanio Mombatha ni kwa mucemanio ri Mombatha tareke gwite andu ngiconoka kinjira we tareke gwite ukavoka gathi ukavorenga au ukomorenga muraguria ati ukambiriria gukana ne the following day no raugite guthi thiko ithatu urabukite muka wa 3 days 2 nights tondu renda gwika atia Mombatha ndwagithie na mundu ucio wagithie gwikora kuria ndirakiuga tondu ni akuhurira riu renda gwika atia wicirie kana gucoka uragiciria kiukire Djibouti iri atia ugigiciria ucoke atia kama kamenuka kaoni kabaya ningicoka katambe tondu mbara ria gukora ya muthenya umwe either way ti kwega we riu ni umenyeri communication yaku hau nake ni mworanwo ndugetikire gucokia message ira ndukoe thimu ria gweterere wenda gukora athiite ri yathie tondu riu ona wacoka the following day ri
utio ndo munene ongika we Djibouti yes no thiete kurugamirira munene waku exactly do represent do gicoka ona we muone ka nduri muone ona kono we wa gukora yes atuike ati ndi haruka Mombasa kuona waguo kumwira we ni urahitia we oko we Mombasa ni ndi Djibouti we muragia nake mugiranite hau ukamwira ni umenye ni ndi Djibouti ni umenye ni yes ni ndiko de Djibouti na uko bahini tike tithire safi basi mitambo